الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحسنت بالملك والملكوت وأنت سمت بالعزة والجبروت 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 وتركات الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حرز الله، دخلت في حفظ الله، دخلت في امان الله بحق كفها يا عزاد كفيت كفينا 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 وبحامل عيس قاف هميت همينا هميت همينا هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي جبرت على جميع خلقك. صدق الله العلي العظيم. نعم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa tole samori mana awani namwe na munyerekani gushimira Imana mu nyujuni so yadushikanye ngahanya kwa tukibazima harobeshi bifuje kuwa gushika kuno mwana saha gushika kuno munsi ni saha ine sanga no munsi ariko bitashobota ariko jewe nawe tubazima nizo gushimira Imana kukubera birahimbaye cyane gose. Hama kuno mwana uri hejuru Dr. Soya TV kwa tuma denisi tupate kitavuga vuga dufatira ibintu bicane gose ubuzi murabizi mwese musaze mubizi ko dufasha abantu ku isi yose kandi dufite abagwayi benshi abibwe abari kubuzi bwabo bagenda neza abarozwe bakeneye kugira ngo bavuge bakire ni byinshi cyane gusanga dufite ubuzi bwinshi gushikaho twagusanga twabuze n'ushaka gukora ibiganiro ariko kuno mwanya no saha twagiye kumenga hari n'ibintu tumaze gukemura twateka tumanye tuze. Dr. Soya Online TV afite channel zibiri, hari channel ku YouTube na group la WhatsApp kwa Dr. Soya Online TV. Iyo group kwa giye kugira ngo abantu benshi bari muri group yara mutafusi ikiganiro kugira ngo biborohere kuronka biborohere kugira ngo arisho kuronka ibiganiro. Amakuru musuri hejuru tuzoganira kuri bimwe mu bintu bikomakomeye cyane gose, bimwe mu bintu bikomakomeye cyane gose, bimwe mu burozi bwa mbere bubi cyane gose. Umuntu akubwiye mwene wacu mwene dada buri kuri biviza aho hereye hose nuzome wiyumvira ati ngo nibukubeye iki ngo banduze umurozi nakuroga ngukora ngo tunze, umurozi nakuroga ngukora ngo kenye, umurozi nakuroga ngukora ngo amututsa ubwira oya umurozi yakuroze naraba impamvu birashoboka sanga urogwana mugenzi wawe ugasanga no mwirigwana musangirira hamwe mushurise hamwe umuvyeyi wawe mwene wanyu mukuru wa mutwe wawe abanze ko ari umurozi arakuroga naraba ngo impamvu iziye oya mugabo kugira ngo umurozi akuroge haba ari ikintu bakubonye ko kuko bera abantu benshi twiyizi umuntu umaze kingo witwanda kugatejeho nitwa Gasupa cyangwa je nitwa Fisto cyangwa je nitwa Rembe cyangwa je nitwa Yakosha cyangwa je nitwa nde gusa ibyo nakindi kintazi mutwe uri yizi je ni yizuko gusa mugabo kwimenya hari ikintu gishobora kwimenya indani we uriwo rukabyumva. Umurozi rero ugira kuroge rero abafise impamvu akuroze simaka ngo umutuke cyangwa imaka ngo umubwiye nabi cyangwa kushona oya hari impamvu zituma ashaka kukuroga ashaka kukugirira nabi. Rero kuno musube hejuru tuzakurabira hamwe kubimenyetso bigaragaza ukurozi bwerekeye gutwarwa igicucu cyawe. Haro parti 1, haro parti 2, 3 gushaka kuri 10. Uno munsi duhereye ku maparti. Duhereye ku giti cyambere cyangwa giti cy'icumi. Ni gute umuntu ashaka kumutwara igicucu? Igicucu murakizi. Birashoboka gusanga umugisha wawe cyangwa gutwara ingora hajya ushaka kuhagaze ahantu hari umuco. Barangiye hagati na hari umuco wabagumurika kuwunya. Hariho ifoto yiwawe n'ifoto biri inyuma kintu batwara. Birashoboka abitwara bakagihamba mu nzu iwawe, bakagihamba mu kaburi, bakagihamba mu mayira abiri, bakagihamba ku yarara, bakagihamba muri toilette, bakagihamba mu kiyaga, bakakizirika hejuru kugira ngo kugira ngo bakuze amahoro mu byukura byose ushaka gutera imbere. Ngira yuko umurozi ntaryoherwa kubona hari abantu banezere oya. Umurozi aryoherwa iyo abantu bari mu bibazo mwapfishije wirukanywe ku kazi wagwajije wahukanye muri mu bibazo muri mu ngorane ibyo nje abarozi bakunda gukurira muhira nagira hujya ibyo nje abarozi bakunda. Kuri ubwo rero umurozi ugiye kurogerera navugiye yuko simaka ngorora mututse simaka ngubutunze gose simaka ngubukiye gose oya. Umuntu ashobora kuroga avuga ati uyu muntu ndabonenga agiye kuntungana
akakuruka n'umuntu arakenye muga hari ikintu afise akakikogera umva n'umuntu akora ikintu ashobora atakinye kinabikuyeko mugabo hari abantu ushobora gusanga ubworozi bwabo bashikire ari watuma bashobora kurogwa nuko abyuna ibintu nk'ibyo hoye kuno muri hejuru niko turandiriye twe turabe ibintu mu bimenyetso bigaragaza umuntu yakoreye uburozi bwo kumwabura akamutwara iki bakamutwara igitutu ciwe igicucu cyabe igitutu cyo akagitwara mbe bimeze gute ni niyihe ngaruka kwa gutwarwa igitutu cyawe imwe munda kuvuga hari abantu baruka amafaranga y'ibipimo tukabapima umuntu kubunda mwishuye ki wewe burya anya uri kwisi ari kwisi uzigisigure ndakubwiye turi kwisi ari kwisi bisigura yuko wewe barakwabuye hari igitutu uko takara mu ngafye kubereka ndashobora gufata nkacapa nk'ifoto y'umuntu n'icapa ngahanye mu cyapa ngahanye nkafata ibihuzo nkakora nk'ifoto y'umuntu ni kuvuga iki umuntu ashobora kukuroga akoresheje ijya foto yawe cyangwa akoresheje igitutu cy'iwawe agitwara na kugiyamba n'ahantu ibyo rero turabe ibintu bigaragaza umuntu yashoboye kurogwa yatwawe igitutu ciwe cyangwa umugisha wiwe uko abyumva. Ikintu cya mbere gukunda gukangagurika cyane gose mu ijoro. Wowe mu ngiye bya mu ijoro ukangagurika cyane gose mu ijoro. Nuronke itiro ugakangagurika gose nk'ukwasinziriye waryamye kutukamuka gitumbuka kanguka cyo ngo umutima uri kuriruka umutima kugira umutima uri kuriruka ico ni kimwe mu bintu bigaragaza yuko wewe wagize watwawe igitutu cyawe wewe uri kwisi utari kwisi wewe uri kwisi utari kwisi ukwabimo bora gufata igitutu cyawe sofa so wapfa igitutu cyawe akagizika mu nzu wawe nyene akagizika mu kaburi akagizika mu mayira abiri akagizika muri toilette ibyo byose bigaragaza yuko wagize ico ni kimwe bigaragaza yuko wagize warozwe bakoresheje kugira ngo utwara igitutu cyawe cyake umugisha wawe. Ikintu kigira kabiri cy'ungirante kuvyuka mu ijoro cyane gose kuvyuka cyane gose mu ijoro umva ayo ukamva no kuvyuka cyane gose mu ijoro kama wabyutse cyane gose mu ijoro ukaga ukaga mu ngotwa mutino ukaga kumubenga na mahoro ufise kumubenga ufise amakenga ukuvumenga ufise ubwoba ukuvumenga ahantu ntizeye ukuvumenga hari ikintu menga muri kimwe pembeni ikintu kigaragaza yuko wagize waroze uburozi bw'irane bwo gutwara igicucu cyawe n'igitutu cyawe. Ikimenyetso kigira gatatu ni iki kurota cyane gose mu ijoro kubona mu ijoro ujya mu ijoro ukabona umenga wasinziriye none ndabuza kweza kujya mugaramye hano umuntu ujya mu cyashanye nko kubagora gusa ngure igene yigaramye ujya mugaramye ntacabaza kukwabira mu ijoro kujya mugaramye mu ijoro cyane kujya ujya nta kose ukatubona mu ijoro umenga ari ikintu kije mu ijoro kikira kufyonda kikuliga kikakuni ikintu kiremere gose kirabura ukumenya kikuguyeho kirakunize gose kikunika cyane gose wakome ndo ntushaka kumva nshaka kugutabara cyo ni kimeze kigaragaza yuko wewe wagize wakora uburozi bw'irane bwo kwabura gutwara igitutu cyawe cyangwa gutwara iki umugisha wawe. Ikintu kigira kane ni kugirane gukunda kota indoto z'inzoka imbwa ingeregere ibintu yani imbwa zirabura wewe zirabura inguko cyane ngo cyane gose icyo ni kintu kigaragaza yuko wagize wakora uburozi bw'irane ngo kwabura igitutu gutwara igitutu cyawe. Ikimezo kigira gatanu natungirane gukunda guhindura cyane gose mu ijoro mukapana guhindura apano jya hirira imisi apano jya hirira rimwe ugiye mu jama kacha hirira gose mu imisi kama yahiriye gose unanguruma sana imisi yose kama wangurumye nuko urabyumva turi kintu kigaragaza yuko wagize we wabo wiki watwawe igitutu cyawe cyatwawe igitutu cyawe cyatwawe namuzi igitutu nagisubiye mu Warundi nabwiye ko yakumusha guhagarara nk'ahantu bakagufu toroshi yacu cyangwa inyuma cyaje irindi shusho uwundi muntu nyuma ujya mu baramutwara ajya ari wewe kuko murabize nk'afise ibice bibiri hari umuntu hari umutima uri kuri indani n'ikindi biri kiri nyuma. Ikimezo kigira gatandatu n'igirane